Wateja jamani, tarehe 2 jamani, sisi kama Center of Beauty tuko open, umeelewa bwana? Tuko maeneo ya Tabata, maana tunaendelea na shughuli zetu kama kawaida. Center of Beauty tukiwa na zingatia Engo Barber Shop, tuko live, umeelewa? Kwa hiyo sikukuu kweli zingine zinaisha, zingine zinaendelea, ila kwa wale waliomaliza kama sisi Center of Beauty tupo live, tushamaliza sikukuu, unaelewa yani kuonyesha kabisa tuko serious na hapa ni ofisini, unaelewa? Unaona hata hii sticker hii, umeona tuko live, umeona bana, nikuonyesheni kabisa, maana msije mkasema oh nipo sehemu zangu nakula vitu vyangu, mnaona yes. Kwa hiyo mitindo yote, umeelewa bana, joeni, tupo wazi masaa 24, unaelewa bwana? Yes, karibuni. Ofa ya mwaka mpya na Christmas tumeishaitoa, lakini msiogope, joeni hapa, kila kitu kiko sawa. Tuna watu wa huduma ambao ni the best. Yes.